بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل: واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبصر جماعة من الناس فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقيل له: على قبر يحفرونه. قال: فأفزع صلى الله عليه وسلم
من بين أصحابه مسرعا حتى ينتهي إلى القبر، فجثى عليه. قال البراء: فاستقبلت من بين يديه لأنظر ما يصنع. قال: فبكى حتى بل الثرى من دموعه صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، على مثل هذا اليوم فأعدوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah mga mauma astay manghud, ayuhat talabah, mga miyulya sin Allah subhanahu wa ta'ala, itukbal na tuing pupudjihan iban sanglit, tuput hakatunggal, iban hakakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, latun na pakasahabatan niya, iban pa mga ahli keluarga sin Nabi alaihi salatu wassalam, mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kano ra kita niyo halawman sin bulan mabarakat, bulan Ramadan, bulan yag barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala, bidda ding hakatan bulan. Abihaun nanaykod nakatutaniw imbulan Ramadan kaan lam yakun, insa ka ula-ula wayroon jimatu. Diha ini mga kiaulungan sin Tuhan, mapikil sin mga sila halul akkal, in dunya wayroon tumattab halawman niya, in basag magdalan sin dunya, yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar, inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Amuin pagsiganti sin dumiwan sin adlaw, habihay ni na insapat niya, long sin Allahu ta'ala, inna fi dhalika la'ibrah, in mga yan kakawaan sin mga sila halon akkal pamintangan, bat in dunya hati masapat magdagan, bang biadi inindagan sin dunya, bihatu indagan sin pangumulan sin kita niyo pakamatay mga kiaulungan sin Tuhan. Habihaon mga kita niyo pangadjian patungod sin kamatay, hakarna laung sin Nabi alaihi salatu wassalam, akthiru min zikri hadimil ladzat, patauran niyo ipagtumtum niyo sin kamatay. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kamatay kabubungsihan, singkataan piapanjari sin Tuhan, kabungsihan sin manusia, di kabayaan singkataan piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa tumtumun na to, mabaya kita iban sindi, sadya kita iban sin wala, bang para tungun sin Allah subhanahu wa ta'ala in kamatay, wayroong pagmaas, way pagbata. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, di kau makayan pa Allah subhanahu wa ta'ala tagad ako hangga sa saat o kau kamatay. Di kau makayan pasungon hangga sa saat, bang dumatong in waktu niya, hawaktu niya, patayon kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabab yan, laung sin Tuhan haayat na wasa na to kaina, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Kabuga kamu paadlaw, amin adlaw magbaak na kung iban sin Allah subhanahu wa ta'ala, adlaw muwi kamu pahadarat sin Tuhan, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Pagpuas lang sin Allah subhanahu wa ta'ala dito adlaw akhirat, hirihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, intong basing kakahinang mo diha dunya, salida manahot maaslag, hari kau anyayahon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kau laugan sin Allah subhanahu wa ta'ala,
ipakita kay mo sintuhan, ingkataan kakahinang mo, hadon niya manahot maaslag. Dahil nga sabab yan mga kaulungan sintuhan, in Nabi alayhi salatu wassalam, daran niya, kaya patumtum yung mga sahabat, may kan yung mga sahabat, sila na insarayaw-rayaw manusya, puasing kanabihan, sumagawa, masi-masi sila, daran kaya tutumtuman sin Nabi sallallahu alayhi wasallam sing kamatay. Kumawa kita hadith, dua hadith. Hadith ni Barra ibn Azib, nabasa takaina. Inagi niya, hambuk adlaw long niya, gimuwa kami. Iban sin Nabi alayhi salatu wassalam, halaw sin Madinah. Gimuwa mianaw in Nabi, iban sin mga sahabat niya, Madinah. Pagsakali, faabsara jama'atan. Nakita in Nabi alayhi salatu wassalam, tumpukan si manusia. In agisin Nabi alayhi salatu wassalam, mga sahabat niya ala majtama'a haula. Unulaw niya, impiyagtipunan si mga silayaon. Unimpiyagtipunan nila. Qila lahu ala qabrin yahfurunahu ya Rasulallah. In agi, bang biakatu nangali sila kubul ya Rasulullah. Qal lang Barra ibn Azib, fafazi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an min baini ashabihi. Nag-us-us in Nabi alaihi salatu wassalam, binim niya hatay kuran yung mga sahabat niya waktu yaktu. Miyatu siya nag-us-us pa, piyagkalian kubur. Fajasa alaihi, pag-abot matu pa batang sing kubul, nang lintuhod in Nabi sallallahu alaihi wasallam, biutang niya in tuhod niya pataas sing kubul, sarta di mumul in Nabi sallallahu alaihi wasallam kalom silungag. Qala al-Barra, lang Barra ibn Azib, fastaqbaltu min bayni yadayhi li anzura ma yasna. Miyadto ako lang niya paunahan, liibot ko inunahan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakar na in Nabi malugay siya nakatahammul. Nagdurumul in Nabi sallallahu alaihi wasallam kulong silungag. Liibot siya sin sahabat, nagliwaya sin hadith. Mayta, kabayaan niya, ingatun bang unuin hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bang mayta, wayroon niya, yang katimpamayhuan niya, pataas. Dihay nilang Barra, qal fabaka sallallahu alaihi wasallam. Dimangis in Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta balla thara min dumu'ihi, sehingga long sin Barra ibnu Azib nabasa in lupa akarna sin tubig luha sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mayta ummat al-Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bang siya magpakakita kubur, mugain Nabi alaihi salatu wassalam, hakarna kaya ingatan niya bang unun hakikat, pajatuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala, halom sin pakuburan sin manusia. Faballas thara min dumu'ihi, sehingga nabasa in lupa, hakarna sin luha, sin mata sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma rafa'a ra'sahu, fa'aqbala alaina. Ampa yangkat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, impamayhuan niya mahamulya, ampa niya iyatod in mga sahabat niya. In agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay ikhwani, o kamu mga taymanghod ko, ala misli hadha al-yawm fa'iddu, biyasin adlaw yari in subay niyo pagtagamahan, biyasin adlaw yari in subay niyo pagsagdiyahan. Hakar na adlaw sa lagu-lagu mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sarayaw-rayaw manusya, diaak sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagtagamahon sila sin luto, dahon nila pulawm sin lupa. Biyadin na bahain kita niyo. Nakapila na baha kita niyo na misita, miagad, patao, amin namubul. Impangasubo mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Simu sa baha ilong pangatayan na to.
Timo bahain luha na to hakar na sin kamu nga mapatay, hakar na sin kamu nga bangunin pajatuhon ka to sin Allah Ta'ala halong sin pakubulan. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magdangulgul magsilawak magtangis in Nabi. Hakar na sin kamu nga sin kamatay. Kamu nga kaya ingatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang uno impajatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin pakuburan. Ang kanalukaing hadith laom sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi sapahan ko nga sin Tuhan law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wala bakaytum kathira. Sapahan ko hangaan sin Tuhan bang hadja kaya ingatan niyo laom sin Nabi alaihi salatu wassalam bang uno yung kaya ingatan ko ring hamanga tatagamahan sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan ibang sin kangian. La dhahiktum qalila wala bakaytum kathira. Kang tutuod lang sin Nabi kulang in pagkatawa niyo. Mataod in tangis niyo rin sin katawa. Sumagawa mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakal na sin kajahilan na to. Di na to kaingatan bang unuin hakikat sin kubur. Bang unuin hakikat sin kamatay. Gaan-gaan unda sin manusia. Ikalwa hadis. Kaya riwayah Imam Ahmad rahimahullah. Demikian hadis di Barra ibn Azib. Laumnya fakharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bijanazati rajulin min al-ansar. Gimwa kami lang hambuk adlaw. Iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam miyagad nangubul hambuk usog min al-ansar ka Madinah. حتى ينتهي إلى القبر فلما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله. Hawaktu lamnya imawut kami pakubur. Hawaktu kiawutam ni mayat palom silyang lahad. Sarta kiakubul na limingkod in Nabi sallallahu alaihi wasallam hambuk tempat. Ampak kami lang nga limingkod hakatilibot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummat al-Islam, kitaon na to in kahalan sin mga sahabat. In ari Barra ibn Azib, faka'annama ala ru'usina at-tayr. In saka ula-ula in hinnuk namu, hawak tuyat wailun hibuk, hakarna kubur. In saka ula-ula, tiyata po anin una mo si manok-manok. Di maghibal. Hakarna sin kabuga nila ibang sin amin tiyatakaran nila mang uno in bisarahun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi yadihi udun yankuthu fil ard. Long sin sahabat in Nabi sallallahu alaihi wasallam hawaktu yattu kimaka siya kahoy. Ampan niya piangusugan, piangumbuganan, yusuk niya palupa sarta pimiling ko din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagpuas ang paniya to di mga sahabat niya. In agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'idhu billahi min adhabil qabr. Ista'idhu billahi min adhabil qabr. Pangayo kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala du'a. Bang mayan kamu lampasun, salamatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Deng sin siksa halom sin pakuburan. Biyalikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nakatu. Pagpuas mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang paniyasihatan sin Nabi, yung mga sahabat niya hawak tuyat to. Sahabat, sarayaw-rayaw manusia. Piatumtuman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sin kahalan sin manusia, mu'min iban sin kafir. Bang siya abutan na sin kamatay, hanaza sakrat al-maut. Puasing kamatay ni hari pa siya ikakubul. Kahalan niya raw sin kubur. Biyayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith yari. Long sin Nabi alaihi salatu wassalam, innal mu'min idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi malaikatun min as-sama'. Sabun natuod long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in mu'min. Bang siya mahugto na ring hadunya. Bang siya mugto na ding hadunya, di makna wapatun na patayon na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala wa iqbalin min al-akhirah sarta umalok na siya paadaw akhirat. Long sin Nabi alaihi salatu wassalam panaugan numaog yung mga malaikat din hataas sin langit.
deng haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikatur rahmah, sifat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bidul wujuh, mga malaikat yaon nakalandu insahaya, simpamayhuan nila, kaanna wujuhahum syams, insa kaula-ula lang sin Nabi impamayhuan nila, biya sawa sin sahaya sin mata suga. Ma'ahum kafalun min akfalil jannah, wa hanutun min hanutil jannah, mga malaikatur rahma yaon nagdara kafan, saput, deng halom sin surga, nagdara lanahamut, deng halom sin surga, sehingga lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam maun hatta yajlisu anhu maddal basar, sehingga lumingkod sila katilibut sin mayat yaun, amin sin tausong na mapatay, bang biadiinin haba abutan sin pangato sin tausong mapatay, biatin to si mga malaikat. Thumma yaji'u malakul maut, diha ini ang dumatong na yung malaikatul maut. Malaikat magkakawa sin nyawalihan. Thumma yajlisu 'inda ra'sihi, ang palumingkod hay hauhan sin amin tausong mawapat. Long sin malaikatul maut, ya ayyatuhan nafsul tayyibah, ukhruji ila ridwanillahi, ila magfiratin minallahi wa ridwan. O kau ginhawa marayaw, wa na kauring habaran mo, pakaampunan, iban rida sin Allah subhanahu wa ta'ala kaymo. Subhanallah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatakhruj tasil kama tasilul qatratu min fissiqa, dunhaun gumuwa na inyawalihan sin mu'min, biya sin kahuwa sin tubig ding halong luluunan niya, maasag hadya, biya luhay, kama takhruju min fissiqa, biya sin pagguwa sin tubig ding haluluunan niya. Duman halima sin malaikatul maut, di dalumugay, kawaon na si mga malaikatul rahmah, sambuton nila bayan agak-agak, ang panila putusun sin kakana ding halom sin surga, ang panila butangan sin lanahamut ding halom sin surga. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Inyawalihan sin mu'min, gumuwa siya ring halom sin jasad sin mu'min, inhamut niya labi ring sin lanahamut halom sin dunya. Bihat tulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagpuas umana mga malaikat, dahon na inyawalihan niya, pabisita humatu pataasin langit, payus'alun. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamurruna bil mala'in minal malaika, wairuun kalabayan nila deng mga malaikat hakar na in langit, dagsuk siya si malaikat mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, intiap-tiap kalabayan nila jumlahan si mga malaikat, maka iyan yung mga malaikat, mahadar ruh at tayyib, kansyo na bahain nyawalihan marayaw yan, inagi si mga malaikat, amin nagdarasin nyawalihan sin mu'min, fulan ibn fulan, inyan nyawalihan, inyari nyawalihan ikuan, anak ikuan, nga naningan mo iban nga sin amak mo, subhanallah. Sampai long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yan tahi ila sama'id dunya, makaabot sila pataasin langit dunya, fayastaftihun, ang pamangayo yung mga malaikat nagdarasin niya walihan yaon, mangayo sila mikiukab ha mga malaikat nagjajaga sin lawang langit, tiap-tiap langit, hakar na ilangit on siya lawang, di siya ukabon, bang bukunday haidin sin Allah ta'ala, iban kabayan si mga malaikat, puasin idin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayastaftihun, ukaban na kanila si mga malaikat, fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha. Na long sin Nabi alaihi salatu wassalam, hulmatun inyawalihan sin mu'min, hatiap-tiap langit, tiap-tiap malaikat naghula atas sin langit, mulyahon inyawalihan niya, hulmatun marayaw,
hatta yantahi ila sama'id dunya, sehingga makaabot matupataas sin langit hikapito ila sama'is sabi'ah. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala dituman long niya ha mga malaikat, uktubu kitab abdi fi illiyin, sulatan niyo na ingan sinipon ko yan ha sa taas-taas sulga. Allah subhanahu wa ta'ala magdaak, summa a'iduhu ila sama ila al-ard, pagpuasan pa niyo siya balik ka palunya palupa, fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala pabalikan niyo siya mattupalupa, sabon nato din ako longsin Tuhan piapang jari ko sila ring halupa, hibalik kura sila palupa, iban bangkitong kura sila magbalik buhi undeng halupa. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabab yan longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam dahon magbalik inyawalihan niya puas ipaziara matupataasin langit maripa ginlupaan hari pa si katsud palom sing kubur. Biyay ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam halukan hadith, imano siya kakitaan niya nain jasad niya biadin payuan, biadiin saputun, biadiin dahon palom sing pakuburan, sumagawa hagwa pinyawalihan niya wiru papiasud palom sing jasad. Dengan sabab yan bang ingkaunan niya tao marayaw long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam magpaus-us na tao miyatay hakar na kiingatan niya na indaratungan niya karayawan haalo akhirat halom sin pakuburan. Bang ingkaunan niya kangian tao mangi nali siya mabay kubur. Dengan sabab yan dito man halom sin pakuburan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ipabalik na kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala inyawalihan niya. Fayatihi malakan, ang parumatong kanin dua malaikat mungkarun wa nakir, fayujlisanihi ang pasya palingkurun sarta asubuhon siya bang sintuhan niya, bangunin agama niya, bang isuin nabi niya, insambong si mu'min Rabbi Allah, intuhan ko Allah subhanahu wa ta'ala, in agama ko agama Islam, in nabi ko Rasul sallallahu alaihi wasallam, in agi kaniya si malaikat biadin in kaingat mo long niya qara'tu kitab Allah azza wa jal, biasa ko long yung kitab sing Tuhan yung Quran, fa amantu wa saddaqtu bihi, nagkahagad ako wa Quran sarta yung gautaan ko in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Quran. Fayunadi munadim minas sama, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dun haun karungugan na in suala dengan asil langit, suala hisiu, suala sin Allah subhanahu wa ta'ala, tingog si maha susi maha tinggi Allah, in agi sin Allah subhanahu wa ta'ala, an sadaqa abdi, bunnal in jajawaban sin ipon ko yan, ako in Tuhan niya, agama Islam in agama niya, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam in nabi niya, nagbasa siya Quran tihagad niya, hinang ning kabayaan kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, in agi sin Tuhan ha malaikat, fa afrishuhu minal jannah, halom sin pakuburan niya, hanigin niyo na siya sin hanig deng halom sin surga, wa albisuhu minal jannah, sarta badju iniyo siya, tamung iniyo siya sin tamungun deng halom sin surga, waftahu lahu baban ila jannah, ukabin niyo kanya in kubur lawang palom sin surga. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatihi rawha wa tibuha, dengan sabab yan dumatong hamano siya mukmin indayaw parasahan hamut iban sin dayaw parasahan sin surga, sarta fayufsah lahu qabrahu madda basarihi, paruagon sin Allah subhanahu wa ta'ala ipakuran niya bang biadinin haba abutan sin pangatod niya bihatuin luag sin pakuburan niya. Ang palong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatihi rajulun, ang pasya datungan sin nambuk usog, dumatong kanina nambuk usog, hasanul wajh, nakalando ilingkat indayaw sin pamayhuan, hasanu athiyab, nakalando indayaw sin tamungun, hasanut tib, hasanut rih, nakalanduin hamut, in agi kaniya abshir,
billadhi yasurruk. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Pagkukuyag na kaw, long sinambok usog yari. Pagkukuyag na kaw, amunainin adlaw, tiyatagama adlaw karayawan, tiyatagama kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkukuyag na kaw, amunainin adlaw sarayaw-rayaw, tiyatagama kay musin Allah ta'ala. Inagi si mu'min, isiyo kaw yan. Inagi sinambok usog, ana amaluka salih. Akunainin amal mo marayaw hawak to kaw hadunya. Ana amaluka salih. Akunainin amal mo marayaw hawak to kaw hadunya. Dahil hasabab yan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawak to kaingatan sin mu'min. In karayawan niya halom sin pakuburan. Maka pangayo siya dua pa Allah Ta'ala. Inagi niya, Rabbi aqimis sa'ah. O Tuhan ko, kiamatan ng dunya. Rabbi aqimis sa'ah. O Tuhan ko, kiamatan ng dunya. Hatta arji'a ila ahli wa mali. Hasupaya makakatuna ko pa ahli ko alam sin sulga. Patiatagama muka ko alam sin sulga. Dahil hasabab yan mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Subay kita ni uli maligap. Dahil hakamatay. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah. Aw hufratun min hufarin nar. In kubur, adakala mahinang siya, jambangan, kasanlangan, jambangan sin sulga, hamu'min, adakala mahinang siya, lungag, bibian halom sila pinarka jahannam, waliyad billah. Aqulu qawli hada, wa astaghfirullah li walakum, walisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه عباد الله mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot sinambok alim sin ahlu sunnati wal jamaah Imam Al-Qurtubi rahimahullah fi kitabih Tazkirah ha kitab niya Tazkirah long niya man akthara min dhikril maut hisiu-siu immatawud impanumtum niya hakamatay ukrima bi thalathati asya mulyahun siya sin Tuhan dihilang siya to para kala hikaisa yasta'jil fi at-taubah isti'jalu من التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة dihilan siya sin Allah Ta'ala to perkala dakula hikaisa ta'jil at-tauba maus siya magtaubat pa Allah Ta'ala bang siya daran nanunumtum sing kamatay maus impagtaubat niya pa Allah Ta'ala mga kiulungan sin Tuhan impagtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala pangayo kaniya kaampunan bukun hadya mga sila bardusa bukun ha mga bardusa hata mga sila bardusa habar iman iban hakatan ipon sin Allah ta'ala kita untan yung Nabi sallallahu alaihi wasallam in agin ya ayuhan nas o kamo mga manusia istaghfiru min Allahi pangayo kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala tubu ila Allah wastaghfiruh pangayo kamo taubat iban kaampunan pa Allah ta'ala fa inni atubu ilayhi fil yawmi 100 marrah long sin Nabi sabun nato din ako hatiap-tiap yadlawan magpangayo ako pa Allah ta'ala kaampunan makahanggatus pagbalik-balikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam maringkan yan pun na kaniya sin Allah ta'ala yung pardusahan niya nakaw na iban nakahuli biali imbahain kita biali imbasag ta mangayo kaampunan pa Allah Ta'ala mainkan impardusahan ta bangkat mamangkat daran dabaha kita nangangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan ni manusia abang siya daran nanunumtum sing kamatay daran in pangayo niya pa Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan hikarwa
Long Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dihilan siya sin Allah Ta'ala qana'atun fil qalb. Rida, kahanungan halom sin pangatayan. Dihilan siya sin Allah Ta'ala kahanungan, rida halom sin pangatayan niya. Haunu-unu ini kia bahagi kaniya sin Allah Ta'ala. Kangi aniban sing karayawan. Rizki dunya. Rida in pangatayan niya karena keingatan niya di siya maglugay diha dunya. Inhi katulong niya an-nasatu fil ibadah. Dihilan siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sub ibang baya. Tumunay sin ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakar na manusia, bang wirun din lung kani panumtum hakamatay mariso siya mag-ibadat. Bang dumatong imperdakan sin Allah Ta'ala hikabugat kaniya. Sumagawa bang manusia ayandaran nanunumtum sin kamatay. Aun sub ibang baya sin pangatayan niya. Umalok mag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kiulungan sin Tuhan, bang mayan kita niyo dihilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayat. Bang mayan patatapon sin Allah Ta'ala hidayat alom sin pangatayan sin kita niyo. Bang mayan kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala patayin halom sin iman. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين ويا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد ويا فعالا لما يريد نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله